Serikali ya kaunti ya Masako ni yaleana na mauvo alama tumbithiwe ithanguni yimwe ya mauvo alame ukonia utumi wa ilovia iletumikite ni serikali ya kaunti ya Masako maunduni mandambuka ukavani wa utongoi na wambunge. Minista wa Muvea wa Kinandu Onesmus Muyakuyu eweta kana mauvo ni maululu cha enenthi Masako yasekana ni maandikia kambuni ila itumithasya ithangu yu yitie uwekio iweta kuyana na livoti ila mananenganite kwa mwiki mwenendo wa masavu ma serikali ndendanite na mauvo wasu matumbithitwe ithanguni yu. Daniel Mwangala ena livoti. Minista wa Muvea wa Kinandu serikali ya kaunti ya Masako Onesmus Muyakuyu adena naandikima mauvo ni waelesekana mauvo wasu matumbithiwe thanguni mumena uvitukanu munene na maiko na livoti ila serikali ya kaunti ya Masako inanenganie kwa mwiki wa masavu munene. Achari tuamukanie na mauvo ala mekwitwe ni kanzeti mekwasia kana serikali ya Masako ila ni county assembly pamwe na county executive itumite milioni 300 na ile katika ndamboka sia thugumi na heshimiwa mambunge. Nienda kwasia kana report yesu report yesu tiyo kweli na ndikuite ukweli wa report ila tunenga controller wa budget. Kwa mnyeitha ndatu ila mebitu controller wa budget nitumonengete report ile kuona ni akana kwa ndambuka sia kuunthi sia ndini wa Kenya kaunti ya Masako ina claim sia 259 million ila sia anikite uno milioni ya najimwe na 303 ni kumana saidi ya executive, milioni ya najimwe na 205 ni kumana na saidi ya county assembly. Pasisia saidi ya ithangu ya ndambuka sia ndini wa nthi tutumite milioni 300 lakini wewe tukizia report ila jitu tunenganite ya financials ti milioni 300 ni milioni 459 saidi ya ndambuka sia nzawa Kenya ikanzeti ya nation nizi kwasia kana serikali ya county pamwe na county assembly tutumite milioni 500 na ile, lakini kwa report ila itupeka return financial statements ila tunenga controller sia miezi 3 mepituku tutumite milioni 308 ila sia anikite uno milioni 209 sia ndambuka sia nza sia serikali milioni 9 katono kenda milioni 8 katono kenda ndambuka sia nza wa ndi sia county assembly. Serikali ya Masako ila ni county executive na county assembly reporti yitu ya mbesa yonania claims ila zipo ni milioni 400 na monza na timana atatu milioni na 100 na ile katono kenda imwe ila inenganitwe ni kanzeti ze. Wengi miniso yu ni walesekana serikali yikite mawale makuyana makuikithia vailo vya si utumikondo watailete ndakule yu aandika meka seti yu mete wekeo na tiasia ona twina budget serikali ya Masako nithikite na musita austerity measures nikanoga zaidi ya ndambuka ila si approve wasia ndini wanthi na nza wa Kenya no ila si kwete ya mwene nthi wa Masako vaida na nitu demand apology kwa thangu ya Daily Nation na itu andikia controller of budget twa notify kana report ila inenganitwe tisio kweli ni thangu no na nitu andika form apology to demandite form apology kumana na thangu ya Daily Nation ni asia ubo wa muthembo wa nenganote wa kawaida witha na kwete misisimuko ya kisiasa ila ndhuku na tuikwenda kulika katika meteo yesu nundu twese serikali ya Masako ula umeungamite ni mundu tendete kolokolo ni asandi muno mwene nthi asandi muno. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kumova maofisini ma Kinandu, kauntini ya Masako.